पाउजरी जिम्फम ओइबा मर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी कोविड टी मफुंग फाना लक्सिंद्री लंबी सोरोक मियामना खोई महुं काइबदु ngaikre कोविड हानागी फिबम दा लाकद्रा हंगदरे कोविड 19 मालेमगी ओइना अहानबा वेब लक्सिनबा लोइद्रंgai सेकेंड वेब अमुक लाक्सन लकपदगी मालेमगी मियाम आसियाना कया थोख्रबा मथुं मणिपुर दसु नोमदा मी पॉजिटिव ओइबा अमदि सिबगी सांग कायना वांगलोरे लैंगा गबदि मियामना कन होनबदगी हौजिक खरा मखै सा फरकलबसु लाइना लाइचत असि पुबा पुरा मुथतपदि ngamdre अदब मणिपुर की लंबी लमजाउ सेंग मियामना पिक थलकपगा लोइनना खोई महुम आइबदु ngaikre masina maram oidra covid 19 na misi bina kaya thokpa positive oibagi sang wanglamba du amuk halakatra pakhanare laina laichat aste ki ngak thokna manipur lekhan akhanaba thorang ke lokotuna lockdown bawa thamlore ado hause covid positive oiba masing singthani ngat oina hantarak labaso misi bagi sang di aka akum sanare maraga sida manipur ki lambi sorok sing maroina impal ki lambi lamjauda mina khoi mahum kaibagum prik prik saubada ki traffic jam thokpaga loinana कोविड 19 हानगी पॉजिटिव ओइबा मसिंग अमसुंग सिबगी मसिंग अदु यौरकद्रा आइना हंगनारकले अमरोमदा लैना लेचत असि खरा हंथारकपा असिदा मियामना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर अमदि मियाम ngakliba पुलिस पर्सन सिंग सीएसओ सिंग तोंगन तोंगन बलुप सिंग क्लब सिंग डॉक्टर नर्स अमदि मरि लैना पसुंग थागतपा फोंदोरकले सिबा संगबगी लान असिदा फ्रंट लाइन वर्कर्स ने लौरिबा थौतांग के थागतपा फोंदोकलदुना सरहुंगबम माइकेल कोबमियोय अमना पाउसे असिदा हाई लैंगा कबदि फ्रंट लाइन वर्कर्स ने कन होनबदगी ngasi फिबमसी यौरपने लोइदना मणिपुर की मियामसु वखल ताबदगी ngasi कोविड लाइचत माइथिबा पिफंगमले आइबे यारे लोइदना लाइगा असन लौरिबा थौदांग क्यासु माना थागरबा फोंदोके मरागसिदा लाइचत असि का हेना फट्रिंगी लंबी लमजाउ सिंगदा मीना ब्रेक सौबा अबदि मिखलगी मीटिंग कना पांगथोकपदा मी पुनबा असिना कोविड लाइचत अमुक हलाकद्रा हाइना सिंगरे मारमसिना लेगाना अखनबक थौरांग लौखदहनबगी अपामस फोंदोके यांगथंगदगी तान सुबम जितेन कौबा मियोय अमना हाई कोविड लाइचत हौजिक खरा मखै फरकपदगी लेगाना लॉकडाउन लौथोख्रबसु नुमिदांगी नाइट कर्फ्यू दी अदुम लैरे अदब कोविड खजेक हेक फरकपगा मियामना नाइट कर्फ्यू लै आइबा खंगदना माना थोकपा पंगजत चनबा मी पुनबगी चांग हेलकपा असना मियाम कोविड अमुक हना सांदोरकद्रा आइबा सिंगनरे मरागसिदा पुलिस पर्सन सिन लौरिबा थौदांग आइनगाय लेतना थागतखे मरागसिदा स्टेट अमगा फाउनबा डिस्ट्रिक्ट अमगा फाउनबा गारी असौबा चेनबा याद्रबा ऑटोना सिंगपा पैसेंजर सिंग थिसतपगी चांग हेंगलकपना मी सिनबगी चांगसु हेंगलकपने आइरे हौजिक लाइना लाइचरसि खरा फरकपदगी लेंगना खैरमन कैथेल अमदि डिस्ट्रिक्ट सिंगी अतै कैथेल सिंग पाली नाइना फमनना ऑर्डर थोख्रबनी मसिनसु मी सिनबगी चांग हेंगलकपो ओइगनी आइना फोंदोकनारकले नोमगी चरा तांजरिबा कैथेल फमबि सिंगजु कुइना कैथेल फमनदना थंबा यारक्तबा अमदि कोविड चु खरा कोमथोरकपना लेंगा असिना थौरांग असि लौखलकपो ओइगनी आइरे एमडीए की मेरे कॉन्ट्रैक्ट मदकता थादोकनी तोंबे लागादोरिबा कमजिंग लिसिंग अनि कुनिथो की फेब्रुवारी थादा पांगथोकनी हाइना खनरिबा मणिपुर विधान सभा की मिखल असिदा मणिपुर डेमोक्रेटिक एलायंस डी एमडीए ओइन बिरेप यामद्रबदा कुंथ्रागनी थोय थागतुना मिखल थेंगनागने मिखल मतुंगदा लेंगाक सेमबदा एमडीए ना असौबा रोल लोगरी हाइना एमडीए की कन्वेनर शिवसेना मणिपुर स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट होइबा मोइरांगथेम तोंबिना फोंदोरकले आतोप पाउ अमदना लखीमपुर खियरी की इरांग यूपी गवर्नमेंट लखनऊ एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ की चीफ मिनिस्टर पंजाब की डिप्टी सीएम लागंदनबा खानग्रे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लखनऊ एयरपोर्ट अथॉरिटी लखीमपुर खेरी लाकनब थौरांग तौरीब छत्तीसगढ़ की चीफ मिनिस्टर अमसुंग पंजाब की डिप्टी चीफ मिनिस्टर थुंगहलदनब खानग्रे मफम हिंसा की थौदोक थोलिबा असि येंगलगा फिरेबसि लौखिबने नाना उत्तर प्रदेश की डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रकाश मौर्य लापगी मतंग लौमी सिंह प्रोटेस्ट तौरीदा हिंसा थोरकपदगी यामद्रा दमिनी फन सेकिबने खोइसाउनरब लौमी सिंह एमयू बी अनि मै थादोखि गाड़ी सिंह अदुना प्रोटेस्टर ग्रुप अमा थोंकिबदगी गाड़ी सिंह अदु मै थादोखिबने गाड़ी अदुदा लापका मी मरी सेकि हाने यूपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल अमना लखनऊदा हाइके शाहरुख खान की मचानुप आर्यन खानदगी ड्रग पगतखिबा लेते महाक्ति स्पेशल इनवाइटी ओइना लैके एडवोकेट कॉर्डेलिया क्रूइज कंपनी की इम्प्रेस जहाज की नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ड्रग की पोलम फादखिबा मरी लेना जहाज तोंगलखिबा मियो तरेट एनसीबी फादखिबा याउरिबा एक्टर शाहरुख खान की मचानुप आर्यन खान असी जहाज स्पेशल इनवाइटी मोइना याउखिबनी हाइना आर्यन खान की एडवोकेट जस्टिस मिलिसेंटे कोर्ट फोंदोखरे आर्यन खान असी मुंबई की कोर्ट अमना अरबाज मार्सेन मोन्नम धमेसा अतोपा मियो मंगा लोइना चलिबा
October tha asigi tarit phauba NCP ki custody leina bariman piki Aryan Khan bo bel da thadok piu haiba wafum taksin ki mahake advocate Sadis mani shinde na ai Aryan Khan asi matam da Bollywood ki member ama oina special invitee oina jahas adu da tong ki bane maki wafum adu taraba matung da NCP ki mai kaida lekhiba advocate general Anil Singh na haike magoin di Aryan Khan amadi adai mewi khara adu baton tarupur ki lakhe bane hairi adobo magoin inviting aktani habasi karina praman tawgadage Mio sing atu tong laki bahasa satu dah jam laba truck ki polam sing yorom butuh kadai dagi no apa sih jahas tu tong laki mio sing atu nak hangpam toge magi wafam atu ki matung dah sadis menisende na kota tu hai Aryan Khan masa dagi NCP na cata ki berat manung dah truck ki polam apa dah pakat ki balai te atau po editorial ki kadam amatana waroisin perak naba Sahi sang na cata liba naga pestau kasi waroisin amma Christmas pamang tu perak laba yai aina Nagaland ki Chief Minister Naifia Riuna phangdo kiba asi pongning thawani ngai ne India marung do orak liba khulai gi mukna basi political ki thakta waroisin porakpa aibesana tung koipa waroisin oikane leba amagi ning khatam banjan na bagi dama khulai paidun sang cheleba revolutionary ki yawa se sakti leba khulai paiba kangbu amana nam phadu nam tharabasu Santi laina tung koina waroisin porak phaiba didi oidre masi mipum kude magna kana gisu mikha ponta maning makha tam ning ba pam padagine Malemgi mipum kuting muna maning makha tam na hingba pame maning makha tamba lebak amagi damak malemgi tongan ba lebak kyam borom da khulai paidon revolutionary ki yaw sathare yaw wasina maram oidon khulai gi mukna bathogli India ki honest notice state sing manung da mangra ba masa ki ning tam bhanjan ba ki damak revolutionary ki yaw sathare naga sing maning makha anjan ba ki damak Nagaland da yumpam thon ki ba lalhulup nation aim ki khulai paiba gi yaw si sahi yam chalagle India government ki mewukta khulai paiba ki ihau sangchela ki bala lolup asi kumja lising magasam marfuda tarit ki August thada India government ga yana ba amagi makada sesber lauk tok tuna lagle sesber ki makada India government amasung lolup anes aim ani ki marakta tangkak naina naga pes tok chathaduna lagle chathari ba tok asi isu asi political ki thakta waroisin purak na bagine naga pes tok asi de India government ki baike dagi interlocutor oina Ravindra Narayan Ravi RN Ravi kumjali singani taragama higi August tang tarak kun gama panda ake naga vesto kasi tangka naina sa taratuna nakalani ki aning ba apamba kaya fongdok nutun lak labang batundok kumjali singani taragama ngagi August hada NSN aim amasung India government ani ki marakta framework agreement nama kodek pinaduna hiana kwang joksin na ba tabak paikat pa auke interlocutor oi baran Ravi nakalan ki governor oi bakaloy na pesto kasi waroisin na ba prakpa Yare hai bagi thasa ba mamang da kyarak phangdo krabani interlocutor amadi NSN aim adi ki marta matam kena badagi wari saba lepni ngai serakta RN Ravi Tamil Nadu gi governor oi ki bagaloina na interlocutor oi na to krabani masigi matung de India government gi envoy AK Minister amsong laloglup asigi general secretary thungale mipaga Dimapur da unakhiba unaduna wari sanakre hausin naga pesto kasi Nagaland gi Chief Minister amsong Assam gi Chief Minister Hemanta Biswas jauna athum matamda Delhi da pangthok labi yabagi thajaba phangdorakle wari sana basi khomang choksin bagaloina yumthang dari state seng Manipur Assam amadi Arunachal Pradesh state administration da amadi apun bagi saktam da akai pi dana pathabak paikat pachungane isu ama waroisin parakna da bakhwana bade yumthang dari state sengge miamna isu amamuk sagalak tan padaga pesto ta yauri basingna section ba chungane makha tarak ba atopa pau amadana Pandora Papers leak the Tendulkar gi maming yauramle India yaura lebak amasung territory marfudrama thoigi aujaki amadi hana gi lusing basing politician sing amasung public official sing sel thongi Arun basing phangdokle aina claim toriba Pandora Papers leak the cricketer Sachin Tendulkar gi ming yauramle International Consortium of Investigative Journalists ICIJ na claim tori madudi Aron ba fine million 1.9 khang bangam bagaloina da perthivi ka hena inakhulaba musing sel thumki aron ba daling sing khang bangam le yera masig mar gilena na ICIJ na Tendulkar ge attorney na phangdorak pa wafam paladna masig report ta hai cricket player asigen batsman lona yaba wai amasung investment adu tax authority sing thari klar tawre ICIJ na hai liquor ba recording sing adu malhengi bafum kyadal linkaliba Oxford Service Farm Taramari Dagine. Farm sing asida sell tungi activity sing losin duna thamba pambak. Client sing kin magda sell company sing amasung. Atai
offshore nuyuksing lingkhatpa toina yauki inakera khulabari paksingda puthokpa financial secrecy system amana malem pumpada karamna rule of law na thaituna satpagi natragana thugaibagi habasi global investigation asna mamangda amukta thingna khitraba mawngda akubasing phongthokpa ngamle ICIJ aron documents analysis tauba aduda awangba thaki politicians sing amsung public official kun sahum kuntraga taruk kal mari ilainaba offshore haven sing the lingkat pa company champa ya taruk identify tauke awang bathaki politicians sing amsung public official sing adugi marung talibake losing basing cabinet minister sing ambassador sing amsung athai kya yawi aire kabul da ahing suppa kapna bada yamrabada IS militant ahom secret Taliban Afghanistan ki korung kabul ki mi kukna tapam mafam amada namaising namdiki ahingta Taliban lan mi singa kapna bada yamrabada Islamic State IS militant home secret and Taliban ki spokesman amna ning thau kaban meta pangtokre hauke bahing da kabul ki police district taragate ta Daesh IS ki Arabic lon da khangna pamamingge lofam amada Islamic Emirate of Afghanistan ki special force ki members in the operation amasa thake maduda IS ki lofam mafung phana thugai ki amasa building aduda lairamba IS member loina harki hana spokesman Bilal Karimina serola mada haike Arabida content singa sigi marwai ba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asedagi yang miri bapun bakwa thaga sari channel asina tamta kana rabadi subscribe tobi tibes na subscribe tobi rambolina na like and share tabu suka abi gan pamakko amak handa thaga sari